Horas mau bata ganupan. Perlu be atau nonta di titik pemah hubani Tuhan ne bata. Notong-tong ope memberi hasehaton hubata. Jangan boy kita bertupu bani ananon panoramon. Napaduahon di titik pa atau non nami Bapak Inang Dewan Juri Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah Onom. Pertua Mojana Simalungun DPC Kota Pematang Siantar Pakon Yayasan Raja Sang Nawalu Damanit Nadon Mamarloja-loja Nasyam Menghobaskun acara on. Pai mahu teruskan isini pidatoku perlu bisa halimah petandahon diriku. Aseboy patah haduan das pajupa domma dalang manisei. Goranhu aimahan desin manul sinaga au marsikola i SMA swasta GKPS Sada Pematang Raya. Hatani pasana makatahon ibuan sakul lau sabah lau padiarhon si batangi. Tayin hitama hata poda asi ulang manosal bayi ujungni. Hita garupan nomor tupu bani penorong anggo igoran na poda atap na sehat hal na perlu tumang doai bani goluhta. Halani poda ayma pangajarion marision holong jana ojur-ojur membuai hita udalan nadiar bani panorang sonarion. Terlebih mahita selaku parsikola nagabe penurus di masa depannya negara on ulang mahita lole bani hatani poda ay. Poda na perlebe ayma parholong atap pe ibahasa Indonesia ini ayma pengasih. Ayma sada sifat na perlu ihagolukon hita sondahanon terlebih hita parsikola langsai peduli bani diri ini bani hasoman pakon lingkungan teridah doai namang isok lang membolosi nama torasni perluan pergaulan bebas membang topo agi ija haganupan on mambain hasadaon do hasa halanai hubata haganupan asi ulang terjadi nasi sonai ai perlu mai dingat hita atau pepodah ni nama torasta jana hagulukun hita ma sifat parholong ai nalau padiarhon asi jumpa hadameon napaduahon ai ma parhorja parholong do gabe si parhorja nah memberion uhur gogoh pikiran rosi pamboto halani ai anggo isuru guru mai taon gawe si parhorja isi sekolah ijalo anja horjaon ita malah ai hal na bagal do ai jana mengharga tumang do ai batta terlebih bani nama kerjaan PR napatoluhon Pitor Maruhur gati do mago bani hadiron di jolma domu bani hasorangan nasa hidup mata halon gati terjadi bani hadiron ni hita selaku parsikola ibain madalan mengopotoi asi tambah duit na perlu bani domu bani gengsi do pak hasongan padahal masalah do namin nasi sunai ai bani hadironta terlebih matong hita parsikola namin sadar diri do hita pasal hadiron ni nama torasta ibagas nama seriun duit jana humpai dak neripe domanya jari hita Pitor Maruhur marhitewan hatani Tuhan tiki sekolah minggu pakon markebaktian di gereja halani Pitor Maruhur ay masada sifat na perlu tumang bani golupon ay do nagabi sidiaran uruin ipe ibagas parutolon napaubaton ay mapakar halak na Pitor Maruhur ay do napakar mandupakon golupon agi ipe buhay hamaholon si panlanglangi na idupakon ni halak na Pitor Maruhur do nabuhi tegas bani na iurjon ni asiboy roh diar ni gulubian ni guluh ni jana lang mabiar agi hujapi malakah kon guluh ni terlebih bani na meneruskan sekolah tingkat mahasiswa sunai perlajaran ibagas na menori horja Pitor Maruhur gabe pakar do hita bani dalan si parayakon napalimahon ay maipamagudanghon ang
Anggoya tahun mahita marpagodang hon bani horja aima asisonaha horja boy merdalan ibagas na tursa janah diar umpamani bani horja adat simalumun sadahalak do itodo mampargodang hon horja adat memukah bani persahaban rosi salose sonaido agi bagas na margotong royong akon naliganni tentu pasal onpe halani ide dia jangan foto dohita boy mempergodang horja untuk ningun perlu dohita marpemboto memberi gogo pakon pikiran rosi pakon panorang napa onomon ay mahot paruhuran anggoitaan mahot paruhuran na perlu tumang doai terlebih bani hita persekolah atau generasi penerus anggolangot paururanta bagas namar sekolah buoy do kami tading kita membani hasoman janah taruyun bani namasa nahurang dia apalagi era sonarion buoy cara persedang jolma apalagi kita bersekolah na usah kumbang demu hujai tetap may dingat kita podah di nama torasta na pahotkon paruhuran ase ulang taruyun hita bani hasedaon napapituhon ay mga marsipatunggungan atape saling menghormati bani guluon hal perlu doon bani hita generasi ase ulang tubuh hageoron itongah-tongah ni masyarakat age ibagas sikuta marsipatunggungan ibagas na marsikuta atape parsekolahan ningundo ijolong hita age pegoi jupah perbedaan agama suku budaya atau adat bani hita hajol mau tentu maningundo idingat hita isini Pancasila na batuluhon Persatuan Indonesia marhitahon ni ay marsipatunggungan mahita bani orang tua asoman agama adat pakon suku asitarida matongon nai goran bineka tunggal ika naparpudi aima pator saung horja na do ita asiboy pator saung horja bani golupon totu ningondo marpemboto janah maruhur margogo sifat na pator saung horja maningondo dong jumpa aibatta hita na martupu bani panoramon ibagas na sekolah ope bukut kon hita marlajar membaca buku pengetahuan pasal hamajun hita do nagabe penerus ni lao patursaun horja ini garat taon jadi pakai hita ma pembotoh ta gogoh ta pikiran ta panorang ta lao patursaun horja bani nyanan tabe Hubata galupan nama tupu panoramon terlebih nama sekolah opehita bani nalawa terusan horja tetap mai jolom hita parlahu parholong parhorja pitor marur pakar ipa magodang hon hot paruhuran marsi patunggungan jana sedo pitah turi-turian atau pe angan-angan tapi ningondoi dalam menghita ase martaridahan bani golu taon aido na ingarosukon ni Tuhan sonai maluwi na boy padas marhite pidatoon jana andoar marguna ma hubatta gurang lowi ni parsahapku au mangindo maaf ma hubatta haganupan hata perpudi upasa na katahon dolok si marsolpah yanan panakihan halak na manengin podah aido jupahan pamonangan horas